Ovde žive od vajkada. Sa nama su prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji. Dobroveče. O Vlasima severistočne Srbije se veoma malo zna. Njihovom jeziku, tradiciji, istoriji i kulturi i predstavlja to veliku enigmu kako za Vlahe, tako i za Srbe. I mnogo je predrasuda i među Vlasima i među Srbima kada se radi o takozvanom vlaškom pitanju. Ponekad nam se čini da i Vlasi sami ne mogu da se dogovore unutar svoje zajednice, pa dok jedni kažu da je njihova matična zemlja Rumunija, jezik rumunski, drugi kažu da je to Srbija, jezik vlaški i tako dalje. Mnogo je pitanja i u današnjoj emisiji Vlaški mozaik sigurna sam da ćemo naći odgovore na većinu tih pitanja, jer naš gost je odličan poznavalac takozvanog vlaškog pitanja, gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Kako ste? Pa dobro, što je vama želim. Da, kada se pomene to vlaško pitanje, odmah neki pomisle da postoji taj vlaški problem u Srbiji. Da li on postoji? Pa šta da vam kažem, bilo je davno, nećemo godinama, ali moje prvo radno mesto je bilo kao sekretar komisije za međunacionalne odnose u CKSK Srbiji. I sećam se da je prvi moj službeni put bio u Knjaževac. Panika, kaže, uhvaćen student iz Rumunije, špijun, naravno, koji pokušava da prevede Vlahe na rumunsku stranu. I onda stvarno kad smo došli, student je bio uhapšen, on čovjek prešao u uverenju da je prešao na zapad, jer to je tada bila ta predstava, došao si u Jugoslaviju, došao si na zapad i pošto je jedini jezik on znao bio rumunski, nešto malo francuskoga, on je naravno pokušavao da sa seljanima razgovara. Razgovaraju na jeziku koji zna, oni su govorili svojim vlaškim jezikom i tu je bilo raznih nesporazuma, ali nekome se, jeli, koji je bio lokalni doušnik DB-a učinilo da je to jedna zavera međudržavna. Dobro, znamo smo studenta pustili, a ja sam se tad suočio sa nečim što mi dan danas nije jasno. Otkud toliki strah kod ljudi koji u Beogradu predstavljaju centralnu vlast? I moram da kažem da je i tom prilikom slučaj bio ovako malo naduvan od čoveka koji je negdje iz ovog kraja. Tako da sam onda shvatio da se vlast, politika meša između ostalog zato što je, ovo što ste vi rekli, i lokalni ljudi koriste da bi se međusobno obračunali. A pri tome je ceo, da kažem, problem nedovoljno poznat. I završujem ovo anegdotski uvod. Jedan od stranaca koji je sada imao priliku da učestvuje u trilateralnim razgovorima između Rumunije i Srbije na nivou pomoćnika ministara spoljnih poslova i on je predstavljao Evropsku uniju, onda mene pitao avionu, molim te, a o čemu je reč? Jer posle čitavog dana ili 2 dana razgovora njemu nije bilo jasno o čemu je reč, zašto je problem Vlaha dospeo zapravo na agendu Evropske unije i Srbija zaista ne može da napreduje u procesu pregovaranja s Evropskom unijom ako ne raščisti taj problem. Međutim, nijedna od strana se nije potrudila još uvek, ni Rumunska, ni ova Bukurešt, ni Beograd, da stvar dovedu do onoga što bi rekli konkretni problemi koji treba raščišćavati. Osim 2 znamo. To je status Rumunske pravoslavne crkve i 2,5 manastira, ako mogu tako da kažem, pošto jedan i nije manastir, nego je privatni objekt u verskoj funkciji. I drugi problem je jezik, ali vi taj problem ne možete rešiti mimo volje unutar zajednice, a to je ovo što ste vi rekli. Kako se ja poznao, ima 3 struje, evo verujte, ja sam našao 3 struje. Ima ona jedna rumunsko-vlaška, ako tako mogu da kažem, koja bi uzela rumunski jezik i tako rešila problem zaista težak, kodifikacije vlaškog govora. Druga je ona vlaško-vlaška, koja naravno ima svest o svom identitetu i različitosti, ali ona bi nekako da razvija vlaški jezik, rado se pojavi neki Vuk Karadžić. I treća je ona struja koja je
isto svesna da je različita, što bi ja rekao vlaško-srpska, ali linijom integracije, pa možda i nekim običajima, ona bi prešla na srpski jezik. Tako da je tu jedan galimatijas u kome se zaista stranci jako loše snalaze, a ja lično mislim da taj problem će se na kraju moći rešiti jednim jedinim načinom, a to je takozvani liberalizam ili jednostavno optiranje. Pustiti ljude da imaju mogućnost da koriste sva tri jezika, pa koji odabere, ne kažnjavati ga zbog toga. Komplikovanija je situacija u javnoj upotrebi, jer naš zakon o nacionalnim manjinama, koji sam ja inače pisao, predviđa pravo da ljudi koriste svoj jezik. Oni tu moraju se dogovore i njima je tu teško, ali mislim da bi tu isto mogli da naprave opcije da onaj ko govori vlaško-vlaški ne bude izbačen iz administracije, ali naravno se dozvoli da se formular napiše i na rumunsku. Imamo poseban problem o kome često vođe Vlaha ne žele da govore, ovo je Rumuno-Vlaha. To je da ih Rumuni iz Vojvodine neće. Jer je Rumunima to dodatno opterećenje. Složit će se oni oko pitanja Rumunske pravoslavne crkve, ali oko drugih pitanja to je Rumunima nepoznanica i oni to neće. Ja sam probao sa ljudima u Bukureštu iz fondacije Rumunija da nađemo neki zajednički imenitelj. Jedan susret svih Vlaha raznih boja i naravno i drugih. I tad smo doneli neku povelju koja je opet na liniji ovoga maksimuma, to je liberalizam, ali pokušali da ljude iz Vojvodine motivišemo da barem tamo u pitanjima gde imaju zajednički imenitelj, to je Rumunska pravoslavna crkva, pa da kažemo i učenje rumunskog, da oni budu ta neki spoj. Mislim da nismo uspeli zbog nakaradnog načina kako su u Srbiji generalno uvedeni nacionalni saveti. I da je to satvorilo dodatne feude, pa i ovi koji imaju rumunski nacionalni savet ne bi baš da kolače dele sa vlaškim, a ovi bi opet da budu kontrolori vlaškog nacionalnog saveta, pa sad svejedno koje su struje. Ali tu ja stanem za početak. Pa bi svako za sebe najveći kolač. Pa izgleda. O tome ćemo sve pričati. Dakle, Vlasi su kao nacionalna manjina priznati 2003. A šta je sa Rumunima s područja Banata? Dakle, ovako vi ste u pravu da je dugo status Vlaha bio kao i Roma. Etnička grupa u bivšoj Jugoslaviji, oni su se tretirali kao etnička grupa i to je imalo neku logiku. Logika je bila ne statusna, nego da se radi o jednoj prednacionalnoj grupi. Jer ako vi gledate stručno identitet Vlaha, on je zapravo prednacionalni. I taj famozni primjer Vlakije, koji se koristi iz Rumunije, upravo govori u prilog ovoga, da je zapravo Vlakija, kada je krenula u pravcu političke zajednice, prihvatila državljanstvo Grčke Rumunije, ima ih i u Grčkoj, ima ih naših, i da je ona tu postala zapravo deo rumunske nacije. Ovde nije bio taj proces, neko bi rekao asimilacije, neko bi rekao integracije, da li zbog toga što je većina Vlaha u istočnoj Srbiji, ili kako je kažete severno-istočno, naučio sam, ja sam mislio na severu Banatu, da je nekako bila osuđena na selo, na seoska zanimanja, što je opet jedan od stereotipa povodom Vlaha, i da je on tim delom navodno ostao malo izolovan, ali tačno je da ako o Vlasima ljudi išta znaju, onda znaju o njihovim etničkim običajima, o njihovom etničkom identitetu i o tome se puno zna, do kraja se ne razume, jer on nama izmiče. Ja sam bio taj neuspeli student etnologije, koga su dovodili na Homolje i gde god je bilo, i meni su bili fascinantni ti posmrtni običaji. Da, imaju oni neke svoje rituale specifične. Da, te rituale, oni su bili fascinantni zato što prevazilaze granicu hrišćanstva. I što vas vode u neke šire, ja bih rekao, neko bi rekao dublje, ili onaj ko je ispred crkve, govorim bi rekao u mračne paganske periode, ali ja mislim da vode u neki, sad je to moderno reći,
direktni kontakt s prirodom. I da nam to zapravo kaže da Vlasi, svi mi znamo da su oni stari balkanski narod, da su i na Balkanu, ali da su mnogo više disperzirani, da su pre Slovena, sve mi to lepo znamo, ali hoće da zaboravimo, zbog one teorije amebe i Srbi, ali generalno je taj identitet toliko jak i vjerojatno toliko dozvoljava slobode pripadnicima, da on njih rasterećuje u odnosu na nacionalnu političku identifikaciju. Jer vi kad vidite, ja imam često susrete sa ljudima, da oni u stvari, osim kad uđu u domen politike, ili kad ih politika uzme na zub, šta ja znam, bija ili neko tako, onda oni u stvari ne osjećaju opterećenje tog identiteta. Što ne možete reći za Rome. Oni nose potpunu socijalnu, rasnu, prema Vlasima vi nemate rasnu diskriminaciju. Imate jednostavno nedovoljno razumevanje toga i onda to deluje mistično, još kad vam televizije uspešno daju ove Vračare, jer i moja supruga iz tog vračarskog kraja, onda vi potpuno se zaprepastite. A u stvari otkrijete zapravo da je možda to zajednica kroz koju kad upoznate bliže, sami ćete imati neke odgovore na mnogo toga što se održalo pod okriljem pravoslavlja, Srpske pravoslavne crkve, možda i više nego Rumunske pravoslavne crkve, i da je to zapravo možda i objašnjenje zašto ova dva činovnika Rumunske pravoslavne crkve koje deluju u ovom kraju ne doživljavaju progon. Jednostavno, oni Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu neki, oni su institucionalno problem, jer je neka druga crkva. Ali što se tiče običaja, što se tiče službe, nema nesporazuma. Evo, tako u stvari to je duboka razlika, nije to mala razlika, to je duboka razlika i jedino se preovladava ovakvim stvarima. Da ljudi što više saznaju i o drugim običajima, da sagledaju to možda malo iz jedne perspektive. Do sad je to pružano iz one tradicionalne. Tako mi Srbe predstavljamo u Beču, na primjer, i Mađari, svi folklorom, ali možda iz ove moderne perspektive odnosa prema prirodi. Zbog toga ja ohrabrujem ove sve istraživače koji rade običaje. Vlasi imaju to što Srbe mnogo muči. Carstvo nebesko i carstvo zemaljsko. I prateći možda Vlahe bi Srbije tu dilemu mogli na racionalniji način da reše. Prevaziđu i reše, da. Dobro, ponekad nam se čini kao da je vreme stalo. Čuveni etnolog velikan srpske etnologije Tihomir Đorđević je u knjizi Kroz naše Rumune još tada primetio 20. juna 1905. godine da kada se govori o Rumunima se čini kao da se izdaje otadžbina, da ja to parafraziram i skratim. Ceo svet zna da u Srbiji ima Rumuna, preko 100.000 i tako dalje. U maloj zemlji to se ne da sakriti, ali ne vole da se priča o tom rumunskom pitanju. Pa kako rešiti položaj te vlaške zajednice na adekvatan način? Rekoh ja, toliko godina je prošlo, a isti problem. Pa da, svejedno da li ih tretiramo kao Rumune. Da, ili Vlahe. To je dodatno opterećenje na vlašku zajednicu. Jer Rumunija je velika država. Mada to nekako u percepciji ljudi iz Srbije nije. Oni misle da je to nešto onako, mi smo isti i bliski. Rumunija je jedna vrlo velika država koja se na tom udaru između velikih ambicija malo balkanskih naroda, pre svega Bugarske, pa onda malo većeg naroda ili države Turske, pa ovamo Rusije, i tekako izborila da opstane. I uvijek imala jednu taktiku koju je Srbija pratila ili Jugoslavija samo pod Titom. To je kad vidiš da ćeš mnogo da izgineš, ti malo promeni politiku, ali čuvaj narod. Tako da s tog stanovišta ja moram da kažem koji god režim bio u Rumuniji i koje god unutar, to je isto šareni etnički mozaik. Ali Rumuni imaju nešto što se zove svest o državljanstvu. I onda unutar toga se pravi nacionalni konsensus. Tako da opterećenje Rumunijom je zapravo opterećenje teritorijom. Jer kad je odakle, ja se pitao i tom mom prvom službenom putu, pa zašto bre? Pa onda pitam ono iz DBA, ljudi, pa jeste norma? Pa kaže, tu je granica. Zaista, tu je bila žestoka granica od 1948. dok Čaušesku nije promenio politiku.
to se tretiralo malte neko prepliva Dunav, on je u problemu životnom ili izašao iz životnih problema. Nekako se stalno očekivala da neka invazija na onu Jugoslaviju krene sa istoka, pa bože moj, najlakše je li preko Dunava i odozgo preko Banata. Tako da je to opterećenje teritorijom i taj strah koji sad savremene srpski političari, ove, kako bi rekli, patriotske orijentacije dalje nose, to je da, bože moj, ako ti sad priznaš prava Vlaha, ovde nam je ovo nam je zapadna obala Dunava i mi smo negde na zapadu, pa ćemo da izgubimo tu obalu. A ja njima stalno pokušavam da objasnim, mi tu obalu gubimo jer ne sređujemo Dunav, ne pravimo mostove i ne razvijamo, na primjer, Kladovo, Gornji Milanovac, ne razvijamo puteve. Ja ću vam reći jedan primjer kako mi gubimo ovaj kraj, a onda to podstiče tu staru paranoju da će tu doći Rumuni. Na primjer, imate 30 vetroparkova u Srbiji, izdato 249 dozvola, možete misliti haos, i svi su u Vojvodini. Gdje je apsolutno zabranjeno da imate vetro, oni ubije, umjesto da budu na planinama i na Dunavu, gdje se prave vetroparkovi. Zašto nisu tu i zašto nuklearka nije tu? Da, bože moj, ne bi Rumunija to prihvatila. Znači, još u glavama političara i običnih ljudi Srbije nisu shvatili da je prošao taj hladni rat, zato što Srbija nije opredelila. Ne zna gde je, na pola je, nesigurna je i mislim da je to strašan, taj političko-bezbednostni i teritorijalni princip strašno opterećuje. I postoji treći problem, to je taj i Rumuni i mi u pravljenju nacije, Srbi i Rumuni, sad o tome govorim, su se kroz istoriju okretali ka Italiji i ka Francuskoj. I to je taj model političke nacije. Za razliku, na primjer, od germanskog modela, gde se oko kulture i jezika pravila nacija. Znači, kod nas se prvo napravi centar, kao što je bio Pariz, Bukurešt, Beograd, pa se onda kroz škole nametne jezik, pa se taj jezik nauči i tako se postaje Rumun, odnosno Srbin. Drama Srba je što je deo Srba živeo pod Austro-Ugarskom i donosi nemački koncept. Sa raspadom Jugoslavije. Ti Srbi počinju da diktiraju odnose i da imamo novu dramu. Oni hoće prave Srbe, oni hoće čistu ekavicu, oni hoće da zaborave svoju jekavicu. I taj lobi koji je moćan bio u srpskoj politici, dodato sa ovim crnogorskim ili zajedničkim porijeklom kao Boris Tadić i ostali, objektivno nemaju razumevanje koje je, na primjer, imala takozvana srbijanska politika, dok se poput Rumunije rukovodila tim političkim principom. Znači, dovoljno da imaš državljanstvo, da govoriš rumunski ili srpski jezik, bez obzira što je Vuk bio jekavica, knez Mihajlo rekao ekavica, govori ti to i nema problema. Sad ima problema, jer hoće i nas da nauče nekom novom govoru, tako da će Vlasi nama duplo platiti sad ceh, je li prvo problem sopstvenog, nedovršenog identiteta, a drugo sad su upali u tu igru gde jedni i drugi, baš i Rumunima, nije zgodno u Evropskoj uniji. Lepo je s jedne strane, znate, širina putovanja, investicija, ali, na primjer, kada hoće u Italiji ministar policije da kaže da nešto ne valja, onda on naravno napadne Rome koje zove Rumuni i onda kaže sve ćemo i proterati u Rumuniju. To je uobičajeno. Rumunija je postala simbol proizvođenja socijalno-ekonomskih nedaća za zemlje, možete misliti stabilne zemlje kao Italiju i Španiju, tako da se onda i Rumuni brane pojačanim nacionalnim identitetom, nacionalnom identifikacijom ili nacionalizmom. Da. A šta ćemo sada sa brojnošću vlaške zajednice? Evo, znamo, na primjer, imamo podatak da je 1961. godine na osnovu podataka na popisu bilo 1337 izjašnjenih Vlaha. Mnogi se i boje da se izjasne kao Vlasi i tako dalje, pa ti neki podaci variraju? Pa, znate šta, popis uvek izražava klimu. I u zajednici, onoj užoj, znači u ovom slučaju Vlaškoj, a i u društvu. Dakle, mi smo imali sa tim 2003. kao što ste spomenuli, prvi put ne samo da se priznaje da je to status kao i druge nacije manjine, nego prvi put Vlasi dobijaju neku svoju nacionalnu instituciju. To je taj nacionalni savet Vlaha.
To je prva institucija koju Vlasi na ovim prostorima imaju. A ona je smišljena kao institucija kulturne i personalne samouprave. Tako da je to bio jedan period oslobođenja i veći broj ljudi se izjašnjava. U strankama, u izborima za savet, ali se i pojačava podela na one koji su prosrpske identifikacije ili, budemo vrlo pragmatičan svet, nakače se na SPS i brzo skupe potpise i završe posao u borbi za nacionalni savet, jer uvek kažem, ne bi se oni borili za nacionalni savet Vlaha da se ne osjećaju kao Vlasi. Jedan je problem sredstva. Dakle, to je sad i nedoraslost demokratije u Srbiji, mora se menja taj zakon o nacionalnim savetima i izborima, ali generalno broj Vlaha vam raste, koliko ja znam po novom popisu, ne raste dovoljno koliko govore aktivisti. Aktivisti su uvek spremni da tripliciraju brojeve, naravno, ali tačno je da, rekao sam, nije tako naglašena potreba za izjašnjavanjem. A onda kad su počeli ljudi, kad su je politički osmislili, onda su došli neke represije. I te represije su bile baš neposredno pred popis. Detalje, pucanje na kuću, svađe oko spiskova, koliko je BIA privodila ljudi, koliko nije, 2011. 2012. Žestoka ta drama unutar Nacionalnog saveta Vlaha, ko je pravi Vlah, ko nije. Tako da je to verovatno jedan deo ljudi rekao, ok, neće se izjasniti, ali identitet se ne gubi. On se jednostavno ne gubi i to je vrlo otporan identitet. Znate, ti predslavenski identiteti, kao što su i Goranci, kao što su Torbeši, sad ko, da li su to isto frakcije, to bi trebalo studirati, oni se održavaju. Čak uzmite Goranci, to je jedan fenomen kao i Vlasi. Mnogo Vlaha živi u kako je to rekao, gastarbajterstvo. Ali on čuva svoj identitet kad dođe ovde, on ga obnavlja, jednostavno, to su otporni identiteti, ostalo ne bi se sačuvali 14 vekova i više. Tako je, da je drugačije. Sada mnogi predstavnici vlaških organizacija i nevladinih na rad državne administracije, pa kažu da možda i ne bi bilo toliko problema da se država ne stavi na stranu jednih. A mi ćemo sada pogledati jedan snimak, ako se slažete, insert iz emisije. Unapred se izvinjavam gledalcima zbog lošeg snimka, pa da onda prokomentarišemo. Biće mnogo jasnije kada vidimo ovo. Još pitanja? Dobar dan, izvinjavam se. Ja sam igrom slučaja danas učestvovala na prethodnoj jednoj raspravi, pa sam shvatila da je ovo tema kojom se u dobroj meri bavim. Zovem se Slađana Pric i bavim se pitanjima ljudskih i manjinskih prava, doduše kroz jednu malo specifičnu profesiju, bar 30 godina. Inače sam ambasador i pomoćnik ministra za multilateralnu saradnju. Ja sam bila jedan od u to vreme eksperata kada smo nakon 2000. godine pokrenuli prema nekim susednim zemljama inicijativu da se potpišu bilateralni sporazumi. Danas sam ja mnogo toga naučila što stvarno, da budem iskrena, mi nemamo informacije te vrste i do te mere. Mi ćemo uskoro, a prihvatili smo gospodina Volebeka kao visokog komisara za nacionalne manjine OEBS-a, da pomogne naš razgovor sa rumunskom stranom na neki način, ne znam formalno, ali na neki način je on to pozvan da učini od strane Evropske komisije, da nastavimo razgovore sa rumunskom stranom, gde će biti sastavljene delegacije po nekom principu predstavnici vlade, nadležnih nacionalnih institucija i tako dalje. I to će biti negde sredinom oktobra. Tako da bi bilo jako dragocjeno da i predstavnici zvaničnih institucija, Skupštine pre svega, kancelarije sada postojeće, ali i vas iz stručne javnosti na nekom zajedničkom sastanku zamolimo da pomognete kako da ta naša delegacija nastupa. Namerno neću komentarisati problem koji mi je poznat, vezano za pitanja crkve, ali bi bilo dobro da mi možda pomognete, jer sam ja malo sada u nedoumici. Vlaški jezik nije standardizovan i to je nešto što sam ja
i od stručnjaka evropskih više puta čula i čak je u nekim inicijativama našim bilo da se naša Akademija nauka pozabavi tim pitanjem na inicijativu i Vlaškog saveza nacionalnih manjina ili drugih institucija. Mislim, malo sam zbunjena za veliku kritiku koja je opravdana generalno da nema ni jedan razred na Vlaškom. Čekamo i mi statističke podatke, rečeno je da će biti objavljeni u septembru po toj strukturi, ali mislim kako možemo kao država Srbija i Ministarstvo obrazovanja da obezbedimo udžbenike i nastavu na Vlaškom ako taj jezik, kažem, nisam stručnjak, nije standardizovan. Hvala vam, malo sam odužila, ali pošto ste vi pomogli meni, nadam se da se ja malo pomogla i vam. Hvala. Hvala, gospođe Prica. Neočekivano ste nam pružili jedan stav i saznanje, koliko znam, kojima se rukovodi Ministarstvo inostranih poslova Srbije, je li tako, po ovom pitanju, ako je predmet spora, da tako kažem, i predmet sadašnjih nekakvih pregovora između, ne pregovora, nego prosto, dobro, ni spora, ni pregovora, razgovora između Rumunije i Srbije, a na upravo ovu temu koja je još uvek osetljiva. Hvala, gospođe Prica. Gospodine Janjiću, da prokomentarišemo? Pa da, malo da pojasnimo gledalcima, možda nekako za Beograd, za Borisa Tadića, koji je gradio predstavu u javnosti, kako je maltene on na privatnoj dnevnoj vezi sa Baceskom, to bi jedan šok. Kad je trebalo dati datum, odnosno status kandidata, jedan put se pojavio Bukurešt i rekao je ne može, sad moramo da se ozbiljno pozabavimo pitanjem Vlaha. I tada je Bukurešt naravno izneo 2-3 stvari, ali je imao mnogo više argumenata i mislim da je najslabija pozicija Beogradu bila upravo u uplitanju političkih stranaka, delova vlade i BIA u izbore za nacionalne savete. To je ono čime se Volebek bavi, pa i ja učestvujem u ekspertskom smislu s njim u tom poslu i učestvovat ćemo. To je posao koji je tek počeo. Kad se otišlo, bukvalno je nastala drama. Nisu mogli da rekonstruišu da im se nalazi ovi u Beogradu, da im se nalazi zapisnik sa posljednje rumunsko-srpske te bilateralne komisije, pa se onda naravno ispostavilo da je aljkavost visokog činovnika ili namera, svejedno. Ne zaboravimo, te visoki činovnik dolazi iz Vršca. A rekao sam da ta tenzija Rumuna iz Banata, mada ovaj etnički nije Rumun, je i tekako smanjuje ili je negativno orijentisana prema ovoj ideji Slađane Price da nastane neki udžbenik na vlaškom jeziku. Na primjer, oni bi da to bude rumunski. U svakom slučaju pokazalo se da je administracija jako traljavo radila tu bilateralnu komisiju, da je jednostavno podcenjivala reakciju Rumunije, očekujući da ime dobrih odnosa Rumunija će sve da trpi, da podržava Srbiju oko Kosova i da trpi. Čak se nisu ni obazirali na nekoliko jasnih upozorenja ambasadora koji su ovde bili. Jedno od njih je bilo prilikom izborne, da ne primo reklamu za jednu stranku, ali jedne od vodećih vlaških stranaka u Boru, gde je rumunski ambasador jasno rekao, godinu dana pre ovoga. I onda je nastala drama kako to biva i mislim da je Slađana Prica na jedan iskreni način rekla 3 važne stvari. Prva, ono koje smo pričali, da se ne zna puno. I što je iskreno, pošteno, profesionalno, traži pomoć. Znači, to je sada na aktivistima vlaških stranaka, na nevladnim organizacijama, stručnjacima, da daju pomoć. Ne da vrše pritisak. Oni nekako često idu na pritisak umjesto daju osnovne podatke. Ja ih razumem. Kad ste vi pripadnik neke grupe, to je vama centar sveta. Kako ja sad odem kao Srbin u Ameriku i meni Biden kaže, izvini, a znam ja to Srbija i bio sam ja tamo, a jeste vi dalje u nekom savezu? To vas pogodi. Oni ne znaju vama, Bože moja, vi živite u centru sveta. Znači, malo se promeni. Drugo, šta nama kaže ovaj iskreni nastup Slađane, da ona baš nije ni razumela o čemu reč tamo. Znači, nije bila dobro pripremljena i nisu pozicije bile dobro artikulisane, a to opet govori o vlasti,
u odnosu vlasti, a malo i o vlaškim aktivistima. Jer tada postoji Nacionalni savjet koji je vrlo blizak SPS-u, Dačiću, koji je tada zamenik premijera, čija je stranka dosta upetljana u to neprijatnost. I treća stvar koja je jako važna, koju su izgleda svi zaboravi, trajaće proces sa Volebekom. On je trebao evo ovih dana da dođe, pa zbog ovog snega je odloženo za nedelju dana. I ovdje je boravila jedna, ja skrećem pažnju javnosti, imaju oni pravo da dobiju taj izveštaj, svejedno da će ga tražiti preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava ili preko Volebekove kancelarije. Ovdje je bila jedna grupa zaista vrhunskih profesionalaca međunarodnih, koje spominje i eksperata, koje spominje i Prica. I oni su napravili jedan divan izveštaj. I oni su iz Trenta, taj izveštaj može da se nabavi, jako je dobar, mislim da daje Volebeku priliku da ponudi rešenje, ali u suštini oni podsjećaju na preporuke iz Bolcana. Sad šta je to? To je mnogo manje nego preporuke iz Lunda, koji su se uhvatili na neki vlaški aktivisti i sam Bukurešt. Tako da mislim da sad predstoji period malog promene stava. Znači ja opet preporučujem onim vlaškim aktivistima koji ovo gledaju za interes da prouče i taj izveštaj i preporuke iz Bolcana i da probaju da u tom okviru postignu maksimum. Ja lično, iskreno vam kažem, ne znam kolika je racionalnost, znam da je vrlo izazovno praviti novu gramatiku, novi pravopis, sačuvati taj jezik, na neki način ga sačuvati. Da li će on moći da se razvije do komunikacijske vrednosti savremenih nacionalnih jezika, jako sam skeptik. Ali znate čega se bojim? Bojim se što se to radi u Srbiji. Sa vrlo slabim budžetom. To treba veliki budžet. Što se to radi i u srpskoj i u vlaškoj zajednici, gde nema previše ljudi koji bi mogli da iznesu taj posao prosvetiteljstva. Dakle, evo da iskoristimo priliku, pošaljem i taj apel. Neka malo razmisle ljudi, pre svega od njih to zavisi. Intelektualci, nevladine organizacije, partijske vođe Vlaha, da naprave neki takozvani optimalni minimum. Šta je to što će moći prvo da proizvedu? Govorimo sada o jeziku. I mislim da treba i dalje da razmišljaju, da se i sami naviknu, da naviknu i Srbiju, da oni kojima je lakše mogu da koriste po svojoj opciji i rumunski jezik. Zašto? Vi dobro znate da su mnogi ljudi u ovoj nesreći u kojoj se Srbija našla, ekonomskoj sankcije i ostalo, otkrili da im je Rumunija na zapadu. I, kako kaže ona ciganska kletva, da Bog da ti Rumunija bila zapad. Nama se to dogodilo, jer je Rumunija odskočila, razvila se, ušla u Evropsku uniju. Pa su onda ljudi, naravno, tražili veze, pasoše, državljanstva, stipendije. Obrazovani su tamo. I ja ne bi da oni prođu kao onaj student sa početka priče da se njima bavi BIA, kao sam ja trebao se bavim u ime partije, čovjek bio stvarno dobronameran. Mislim da oni treba da budu iskorišćeni, da budu ti kulturni medijatori, da pomognu ljudima. Moguće da u osloncu na rumunski, jer u Vlahiji je tako urađeno, nastane taj neki specifični, a da se sačuva. Suština je sačuvati vlaški govor. Ne uništiti ga, ali, kažem, skeptik sam da to može da postane jezik modernih komunikacija, kompjutera, televizije. Ako može, odlično i sigurno bi moglo da smo u jednoj bogatoj državi, u Švedskoj, Finskoj, sigurno bi moglo. Ili nek to bude ideja. Ajde da se udružimo i da ne vidimo samo bauk u tome što se o tome raspravlja u Briselu, u Strasburu više ne znam da se sastaju, nego da se napravi neki evropski fond upravo za to, očuvanje kulturnog i podizanje razvoja kulturnog i pre svega jezika,
vlaške zajednice. Da. Mnogo je reči osude izneto i na račun bivšeg predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića, baš u tim nekim kontradiktornim izjavama. I sada ćemo vidjeti još jednu njegovu izjavu pa da prokomentarišemo da li to može biti kamen spoticanja na putu ka Evropskoj uniji, mada ste rekli u prvom delu emisije i da može. Naime, on je u susretu sa rumunjskim zvaničnicima i predstavnicima vlaških organizacija rekao je da jezik kojim govore Vlasi je rumunski, da će taj problem biti postepeno onako rešavan. Evo da vidimo šta je prilikom posete Trajana Baseskua u novembru 2011. godine izjavio. Trajana Baseskua u novembru 2011. godine izjavio, a već godinu dana kasnije je izjavio nešto sasvim drugo. U našoj zemlji postoje građani Srbije koji se izjašnjavaju kao Vlasi. Postoje i naši građani koji se izjašnjavaju kao Rumuni, postoje naši građani koji smatraju da su Rumuni Vlasi, da je to izjašnjavanje prosto istovetno i mi poštujemo prava naših građana da se u skladu sa evropskim, međunarodnim standardima i zakonima naše zemlje izjašnjavaju na način kako doživljavaju vlastiti identitet. To podrazumeva i zaštitu njihovog jezika. Mi potpuno razumemo naše rumunske prijatelje kada otvaraju ovo pitanje u našim bilateralnim razgovorima. Oni ga otvaraju kao uvek predsjednik Basescu to čini na jedan prijateljski, vrlo otvoren i fair način. Tokom sutrašnjeg dana predsjednik Basescu će imati priliku da poseti istočnu Srbiju, Timočku krajinu, gde će se upoznati sa tim pitanjem u direktnoj komunikaciji sa našim stanovništvom koje živi u tom kraju Srbije. Da, a onda je izjavio da svako ima pravo da se na popisu izjašnjava kao pripadnik bilo koje etničke grupe, da je to pitanje ljudskih sloboda za koje su se ljudi borili 90. godina. Da. Evi, prvo sad to malo neprijatna situacija, ono kao posmrtni običaj Vlaha, jeli? O bivšima, ja kao Kinez. Sve najljepše. Ne, istinu. Kinezi kažu o bivšima samo istinu. Dakle, činjenica je da je Boris Tadić čovek koga su prvi shvatili i podržali, a posle i otpisali Amerikanci. I oni su ga već, znate kako kauboj to pojednostavljeno urade, nazvali not delivering boy. Znači, dečko koji obećava, ali ne izvršava. I to je postalo pogotovo evidentno u njegovoj politici posle drugog izbora, u drugom delu njegovog mandata, gde se on više nije ničim bavio. Ni svojom strankom, ni državom, verovatno svojim trećim mandatom. I dobro, građani su na to odgovorili kako su odgovorili, da li je najsrećnije, Bože moj, promena je došla i zbog toga ću ja smanjiti ovo što kaže emotivni doživljaj i reći da on se prema vlaškom pitanju odnosio kao i prema svakom drugom. Nije on tu imao neku posebnu diskriminaciju, on se jednostavno nije bavio svojim poslom. Bavio se sobom i sopstvenom promocijom, nije se bavio svojim poslom. On je onda dozvolio svojim partnerima, kako stranačkim, na primjer njegov je stranački partner taj što je zagubio taj famozni zapisnik o kome je upravo ovo rečeno. Jer to je bila i bilateralna komisija tokom ove posete. Pa je taj nesrećni zapisnik i to iznerviralo Bukurešt. Pa kako sad nema zapisnika, vi ne odgovarate, utvrdili smo rokove. Dakle, taj period je nama, jer je on dozvolio i SPS-u da se malo razmaše, pa i BIA malo preterano da se meša u političku geografiju, da tolerišu i da prave stranke kao što su nijedan od ponuđenih odgovora. Pa on je napravio 5 socijaldemokratskih stranaka, napravio haos na političkoj sceni sa idejom da nekako pobedi. Dakle, taj period će ipak proizvesti neke dugoročnije posljedice, negativne, koje moramo da lečimo, a to su dve stvari. Navika BIA da olako priziva ljude. Ja se nadam da novi vođa BIA Rodić, koji je vrlo razuman, pragmatičan čovjek, ako se nije do sada, bit će upoznat s tim problemima da će obustaviti tu praksu, a narod se najviše boji tajne službe i ovoga. Drugo, da bi, nadam se da i Dačić naučio, da mu to što je privremeno imao utice na Vlaško nacionalno veće nije donelo popularnosti, a sad ima 14% popularnosti kad vodi upravo obrnutu politiku nego u doba kad je kooperativan po pitanjima Kosova i tako dalje. Tako da, to je taj glavni nedostatak, da smo mi mnogo lepo pričali,
Ništa nismo uradili, razvijali smo ambicije, očekivanja, napore ljudi u tom pravcu kome on govorio, pa je ojačali ovi koji su samo rumunski, pa onda jedan puta hladni tuš, nema ništa. Evo, to je moj komentar na ovu prošlu pojavu. Da, a sada ćemo govoriti o Nacionalnom savetu Vlaha i vidjet ćete jedan insert koji je zaista neverovatan, govori o tome kako je to biti Vlah na određeno vreme ili privremeni i tako dalje. Da pojasnimo, uoči izbora za Nacionalni savet Vlaha u jednoj emisiji Miletić Mihajlović, nosilac liste broj 1, je rekao sledeće. Šta sa onim građanima, sa pripadnicima etničke zajednice Vlaha u opštini Žagubica u Petrovcu koji se nisu upisali u birački spisak? Koji su ti rokovi? Šta je to što ti građani treba da urade? Dakle, prvo, svi građani, bez razlike, da li su suštinski, ajde da tako kažem, da upotrebim taj izraz, pripadnici nekog etnosa ili nisu, bez razlike. Svako ima pravo da sebe izrazi po nacionalnoj pripadnosti kako želi. To je apsolutno njegovo pravo. A da pri tome, to mu Ustav garantuje, a da pri tome nije dužan da pruža nikakve dokaze, niti objašnjenja, niti da odgovara. Znači, da karikiram stvari ili da kažem jedan primjer, može neko da kaže ja sam Englez. Iako zna se da nisam, recimo. I ne treba da dokazuje da nije. I ne može da se dokazuje. Znači, svako ko ima razloga ili po poreklu, ili neko osjećanje, ili možda ima devojku, ili i jednostavno postoji interes i to može da... Ili voli da igra vlajnu, recimo. I tako da. Znači, ako ima to osjećanje, može sebe da izrazi po nacionalnoj pripadnosti kao Vlah. Znači, to mu nije zabranjeno. I naravno, još nešto, čovjek može sebe da izrazi po nacionalnoj pripadnosti na oročeno vreme, znači to je kategorija koja nije stalna i nije zapečaćena za uvek. Da, odličan komentar, dakle Vlah na određeno vreme. Pa i vi možete tako da se izjasnite, pošto je vaša supruga iz ovih krajeva. Ima uticaja, da. Pa ne, tu bih ja loše prošao u porodici, mislim bi moj zet pobedio. I evo ja njega kandidujem za doživotnog počasnog posmrtnog predsjednika Vlaha, jer niko nije s ljubavlju tako pevao Vlajni kao Živković Tozovac. Eto, to je moj doprinos. Eto, saznali smo dosta toga. Eto, mislim da je zaista s tom pesmom učinio puno da ljudi shvate zašto drugi vole Vlahe. Drugo, vidite, ima jedan posao koji nije završen i ja razumem zašto SNS privremeno to gura pod tepih, ali ako ga ne završi, loše će proći i SNS. Ta politička scena je i naravno scena Nacionalnih saveta zagađena u Borisovo doba. Dakle, po meni mora da se završe postupci. Krivični postupci oko spiskova za izbor Nacionalnih saveta i mora da odgovara onaj ko je falsifikovao spiskove i onaj ko je zlupotrebio bio da ubeđuje one druge da su falsifikovali. Mislim da i oni biji koji su to radili moraju da izgube posao i naravno da iz registra mora biti izbrisana stranka, nijedan od ponuđenih odgovora, jer njen osnivač Đorđe, izvinjam se, politički analitičar, je bio čak drski od ovog natpisa. On je rekao, pa šta? Mi imamo jednog Vlaha i borimo se za vlaška prava. I onda su oni zlupotrebili zakon da imaju 1000 potpisa i eno ih u parlamentu. Mislim da na to je mislio Bukureš kad je protestovao, to mora da se ukloni iz političkog života. Drugi ovaj problem, to je došlo se do zaključka da mora da se menja zakon o nacionalnim savetima i izborima i tu moram sad da kažem nešto, ako još iz tog perioda pisanja tog zakona, zapravo, zašto je mene naknadno ponovo aktivirala Evropska zajednica, evropske institucije? Pa zato što sam ja upravo podneo ostavku na mesto šefa ekspertskog tima 2001. godine, kad sam video u koje zloupotrebe nacionalnih saveta guraju Rasim Ljajić i Jože Kasa.
To je u startu bila osmišljena zloupotreba institucije nacionalnih saveta da pojedine stranke koje su pobedile preko DOS-a dobiju duplu reprezentaciju. I sad šta smo mi dobili? Mi smo dobili jednu zaista nakaznu pojavu. Umjesto da imamo nacionalne savete kao tela kulturne i personalne autonomije nacionalnih zajednica, mi imamo njih kao parapartijska tela najjačih partija i partije se unutar zajednica bore za dominaciju, to znači da dele ljude umjesto da ispajaju, i drugo imamo paradržavna tela. Vidite, onda su oni nakačeni na budžet i ne smiju ni da mrdnu, ko riba na štapu. Ako malo mrdne, ovaj kad ne dam ti pare. I jedanput je celo finansiranje nacionalnih manjina svedeno samo ono što se dobije preko nacionalnih saveta. To mi je najbolji način da izgubite kontakt sa nacionalnim manjinama, da osiromašite budžete i da napravite velike političke i bezbednosne probleme svoje države. Ja sam to video tada, shvatio sam da ne mogu protiv svemoćnog Rasima Ljajića, svi se menju, Rasim ostaje i posle smrti Rasim, i tog lobija koje on predstavlja u DOS-u i uvek imao podršku Demokratske stranke, sad na čudan način je dobio podršku SPS-a i SNS-a, a u stvari ta logika da ja od moje zajednice napravim moj feud i da ja kao beg raspolažem mojim ljudima je upropastila i bošnjačku zajednicu. Oni imaju tamo rat između dva nacionalna saveta. Dakle, se vratim na ovu konstruktivnu stranu s kojoj radimo s Volebekom. Do kraja ove godine mora da se promeni zakon o nacionalnim savetima. Mislim da mora se, to ima dva zakona, oni su to ispetljali, pa su 8 godina imali privremena veća, manipulisali, pre svega Ljajić i Kasa, onda su i drugi ubacivali. To su ogromne pare uzete. Ja zaista, sad nije vreme da trpamo Vučiću sve i svašta, ali jedno mora da se napravi ozbiljna istraga sa parama iz dekade Roma. Da su zapravo uzimali ne Romi. Dakle, zakon može menjati u dva pravca da bi izbegli ove probleme. Prvi je onaj koji traže i Mađari. I poštenije budemo, Tibor Varad je već tada tražio. Ajte ljudi da onaj ko hoće da upiše da je Mađar, mora da pokaže da ima elementarno znanje mađarskog jezika. Ne samo da mu je baba, tetka, ljubavnica, Mađarica, nego da ima i znanje jezika. To je odbačeno jer je navodno, pa dobro, malo je neobično za našu kulturu, neka vrsta ispita. Znači, jedan način je takav, da se utvrde, kao što postoji u zakonu o manjinama, objektivni i subjektivni kriteriji da ste vi Vlah. Postoje jasni kriteriji. I ne može ovako se govori. Ovaj čovjek nije protiv manjinama, ne govorimo o nacionalnim savetima. Drugi koji je, mislim, pametniji, da se zakonski uredi, da se nacionalni saveti konstituišu na nivou opština, negdje i sela gde ljudi žive. Da oni moraju da imaju srazmernu zastupljenost stranaka, crkve i drugih, da kažemo, nevladinih organizacija, a da onda one preko principa delegata biraju tu koordinaciju. To je ono kako je u Hrvatskoj uređeno, naprijed Srpsko narodno veće, i odlično funkcioniše. To pojačava snagu centra, jer on predstavlja sve interese, ne tera zajednicu da pravi na nivou cele Srbije, što ako postojim samo u 5 opština, koncentrišu se sredstva i on ima veću snagu, matene kao neka vrsta kontrolora vlade. I postoji još jedan problem koji mora se reši, problem finansiranja. Po meni ne može sve finansiranje ide preko nacionalnog saveta, mora se formira poseban fond za manjine i to u dva pravca. Naprijed, ako govorimo o Vlaškoj zajednici, jedan fond koji može biti otvoren za ulaganje Rumunije i Amerike i kogod hoće, gde bi država, što ja kažem, dala $1, a drugi neka daju 10, i tim fondom treba da upravljaju zajedno oni osnivači fonda na projekte. I drugi fond koji je jako važan, međuetničke saradnje između nacionalnih zajednica. Vidite da mi imamo to, pa da, na primjer, da mogu udruženi Rumunsko nacionalni savet i Vlaški, i ne znam koji, naprijed Bošnjački, da dobiju sredstva za zajedničke projekte, a imaju neke zajedničke probleme, oni bi više sarađivali. Evo, ima puno posla i koliko ja znam, Volebek je rešen da se taj posao uradi, a Srbija je obavezana do oktobra, koji spominje Prica, da podnese izveštaj da li je pripremila nacrt zakona.
Dakle, ponovo pozivam gledalce se spreme za javnu diskusiju. Tako je. Imamo malo vremena, još dosta toga. Za Vlaški nacionalni savjet pogledajte izjavu gospodina Dušana Firovića, predsjednika odbora za informisanje i izdavačku delatnost, pa da je kratko prokomentarišemo. Taj pismo i ovo, ali i to ćemo rešiti. Rumuni nećemo sigurno biti, Srbi jesmo, bit ćemo, Srbi, Vlasi, to je isto. Savet je doneo odluku da način komunikacije sa medijima bude na srpskom jeziku. Pa mi smo za sada doneli na savetu, doneli smo odluku da način komuniciranja sa medijima biće srpski jezik. Do ne budemo našu azbuku i ovo bude uspjeli da rešimo. A komunikacija tamo sa ljudima u mestima gde su Vlasi, na raznim skupovima, biće vlaški jezik. Znači, to je definitivno, rumunski jezik je izbačen, u stvari, da, mogu da kažem, ajde da nije to gruba reč, ali više nam rumunski jezik u Vlaškom nacionalnom savetu ništa ne znači i on tu ne postoji. Vlasi su uvek bili Srbi, istakao je Dušan Firović, predsjednik odbora za obaveštavanje i izdavačku delatnost. Znači, Vlasi su uvek bili Srbi i mi smo mnogo krvi prolili za ovu našu Srbiju i mi smo samo ovde Vlasi samo da ne bismo sutra bili, ne daj Bože, Rumuni. Znači, na braniku smo, mi smo iz Zaječara, taj deo, mi smo 10 km od same granice, tu su rubovi gde je najteže, ne kažem da je vama lakše, ali eto, drago mi je što smo mi uspjeli da uspostavimo tu saradnju, što smo danas u Petrovcu i jako sam zadovoljan što smo stvarno, možda je ovo istorijski dan i da ćemo sigurno da se borimo do kraja za ova naša prava. Pa skoro da nema komentara, osim što bi ja dodao da Vlasi nikad nisu bili Srbi, ali da su bili Srbijanci, što se nekad govorilo, ili državljani Srbije, i to zaista u najvećem broju vrlo lojalni i, kako se kaže, samo integrišeći. Dakle, to je ona karakteristika vlaške zajednice da zapravo traži put ka drugima, a ne od drugih. Tako da, mislim, ovo je jedan od ponuđenih odgovora, a rekao sam, tu stranku treba zabraniti. Ovaj odgovor ja ne bi zabranio, on je legitiman, ali ima slabost u tome što isključuje rumunski. Dakle, uzmimo da je ovo rezultat ovoga o čemu smo govorili prošlih vremena, ovih kratkih prošlih vremena, Tadić-Dačić, ulozi preporoditelja vlaške nacije. Problem koji ozbiljno preti da naruši odnose Srbije i Rumunije, jurisdikcija Rumunske pravoslavne crkve, pa isto kratak komentar, vidjet ćemo sada prilog koji objavila televizija Prva u emisiji Eksploziv, tiče se između ostalog odnosa dve crkve, pa evo da vidimo deo priloga i da prokomentarišete. Pa njihov je cilj, kako sam ovako doznao, da što više pobune ovaj narod. Znači, da su oni Rumuni i da jednoga dana taj deo teritorije, to je u stvari politički, da taj deo teritorije pripoje Rumuniji, misleći da su oni zaista Rumuni. Jednoga dana doći će do strašnoga sukoba između jednih i drugih. Pa čak može i krvoproliće da bude. Jer su verski ratovi bili najkrvaviji. Dakle, sadašnji zakon ograničava delovanje Rumunske pravoslavne crkve na teritoriji Banata, a ono što je interesantno da je izostala reakcije jedne i druge strane. Pa, ovo je pitanje gde bi crkva morala da se emancipuje od države i da traži rešenje, pogotovo s obzirom na pretenziju i pravo Srpske pravoslavne crkve da deluje u Temišvaru i Aradu. Mislim da je to više pitanje onih eparhija i podele. Drugo, postoje ovaj strah o kome je govorio ovaj sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se gubi teritorije. To je jedna struja unutar Srpske pravoslavne crkve koja osjeća da je Srbija u nekom gubitničkom položaju, pa svuda vidi neprijatelja. Postoji ona druga struja ohrabrujuća na čelu crkve naše koja vidi dalje. Nama je upravo ovo doba koje nameće unutar hrišćanski dijalog i pomirenje. Jer izazovi svetski nisu da sada Rumunska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva uđu u verski rat, potpuna besmislica, ali da je islam taj koji ima ekspanziju, koji preuzima sve više, što bi rekli, vernika i duša od hrišćana jeste. Drugo, ako se spremamo, svejedno, da li se spremamo za taj neki globalni svet
preko NATO-a, Evropske unije ili Evroazije, mi moramo da budemo spremni za susret sa islamom. A da ne govorimo o Kini, da ne govorimo o drugim, da kažemo, civilizacijama i verama. Dakle, ovi stanovišta su ipak arhaična i na sreću događaji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi idu ka ekumenizmu, ka dogovoru unutar hrišćana, videli smo i oko Milanskog edikta, a ovdje morat će država malo da popusti, da dozvoli zapravo, ne da dozvoli, jednostavno mislim da će vrhovi crkve najbolje naći rešenje, a država mora malo da pogleda šta da radi sa imovinom koja je nacionalizovana. To je njen problem. Da. I da zaokružimo ovu priču, dakle, gde se danas Srbija nalazi u pogledu manjinskih prava i kako prepisati taj neki lepi primer sa nekim razvijenim zemljama koji isto imaju sličan problem, da tako kažem, u stvari kod njih više ne postoji taj problem. Pa, Srbija ovako jedna čudna zemlja, valjda zato i volimo. Pa da. Sve negde između. Pa najbolje mi sami sebe razumemo, onda se najviše ljutimo na sebe, ali u suštini, kad nas gledaju očima drugih, oni će vam reći da je Srbija najdalje iskoračila kad je u pitanju liberalni princip autonomije nacionalnih manjina. I tačno, taj zakon o nacionalnim manjinama, čak taj nacionalni savet, to ima vrlo malo zemalja. Drugo, tačno smo mi imali ono da Bog da imamo pa nemo. Da je u doba Jugoslavije bilo dosta budžeta, dosta novca. Sad nema novca. I sad, na primjer, Jan Vlah je duplo diskriminisan ako se aktivira u toj zajednici. Jer prvo, ako onaj Rumun tamo, on ima dva budžeta, vojvođanski i centralni. Ovo ima samo je centralni i to mali deo. Dakle, tu mora neki što se napravi, a sećanje, ne govorimo o Vlasima, oni imaju loše sećanje, bili su etničke grupa i nepriznata. Ali kod drugih, sećanje, na primjer, kod Bošnjaka, nekadašnjih muslimana, kod Mađara, Rusina, na ta stara vremena opterećuju današnjost. Dakle, ekonomska kriza zaista utiče i ono što kaže prazan džep, prazna i glava. Ja se nadam da će se puniti džepovi i da će se glave voditi u ovom dobrom pravcu. Dakle, Srbija je dosta iskoračila na zakonodavnom nivou. Popravit ćemo ovaj zakon, ali treba raditi s ljudima da nemamo ove izjave. Vidite, ja jesam etnički Srbin, kako god, nekad govori sad na kace, šta god to značilo, ali ja se naježim kad vidim kako ljudi pridev srpski upotrebljavaju i zloupotrebljavaju. To nije dobro za srpsku naciju, a nije dobro naravno ni za ove druge. Srbija je uvek bila najjača. Pa evo, imate, sad da završim, mogu ljudi da gledaju seriju Montevideo, uvek je najjača kad zajedno igraju muslimani, jevreji, Vlasi, Cincari ili kako se to već sve zove i Srbijanci. Da. Gospodine Janiću, hvala puno što ste bili naš gost. Meni je bilo zadovoljstvo. Divno je bilo razgovarati sa vama i hvala na odgovorima koje smo dobili u današnjoj emisiji. Gledali ste emisiju Vlaški mozaik. Prijatno večer. Ovde žive od vajkada. Sa nama su u prošlosti delili i dobro i zlo, a o njima se gotovo ništa ne zna. Vlasi, o njihovim običajima, kulturi i tradiciji, ali i problemima sa kojima se suočava ova zajednica. Saznaćete u serijalu emisija posvećenih Vlasima na Best televiziji.